بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن من وجنان وجنته أمج عشقا جان دل باقش كلام هرب بإذن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله بله acaba ev aşka ku etrafı Muhammed aleyhissalatu vesselam da insana digine hef tine ba hef çiye gelo. Muhammed aleyhissalatu vesselam ma'luma Hudayi Teala da Kur'an'e da gelek ayete da bahsavit ke ma'luma Hatim-i Peygamber'e duvira insan kurya hak deynine ber insan ku insana berevan ji cehenneme bigarine berevan bide cennet berevan ji batılı bigarine bide hakkiye peygamber ekidin Huda nişan diye levra Hatemül Enbiya'ya levra Rabbul Alemin Celle Celaluhu murad bihatınavi bivi zamani kiriye çünkü duavi bavime İbrahim aleyhisselam zuda kirbu ama Rabbul Alemin Celle Celaluhu muradehu divi zamanı da icra kir. Resulallah erman sünnetu Kur'an ya Muhammed Habiballah Helas ya mevteye erkeklerden zalim mevteye azad ya mevteye bavel ya mevteye riyaroni riyatiye ya Muhammed Resulallah Em dixwazin va mevluda her sal wer gudê me va xêr û berketa her sal wer bî gudê me em dixwazin va xêr û berketa Nîsanê ser milletê me da ser gişa em dixwazin Qur'ana me serdest be em dixwazin pêxemberê me serdest be em dixwazin dînê Mihemed serdest be Berextî tişkiye herkes emir kuye asar rêjê xwedî pêxember elhamdülillah ne ûrotene çum memela çum negri çum binde kada hepsi bir haftana azu evlad fizik hem canım fidayı mal fizik hem canım fidayı ya peygamberine hemşer ki herkes dibi yok bunda dünya mevi yani rüya hukuk demiş ki hem peygamber demiş ki hem çiğ çamış hatta vermiş بس خلقي في قندمي مش في قندمي بس حاجي مزافر ناظرني السلام يخش ترك مسلمان زندان ومهاجر راتشين خدا عز وجل و انسان گیرو سوا سوجا پیغمبر آنیرا صلی الله علیه و سلم وکا خیر و وکا و انسان یک مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم 14 روزال کوبای ما جامعه کوبای çekir او keçi ki ansara derdiket duye sevgi Resulü Xuda beklemişti ki hatta ki roş germdi bu.